Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Christian Games FB. Ljudi, ovo je zadnja epizoda na ovom kanalu, no to ne znači da više neću snimati klipove, nego to znači da ću snimati klipove na drugom kanalu. Zvaće se Pixi. Zašto Pixi? Neke me tako zovu, taj nadimak mi se sviđa. I eto, odlučio sam za to ime. To je za to ime kanala. Zašto više neće biti Christian Games FB? Zato što, eto, ispada kao da kopiram Serbian Games BL, ali ja sam ovo htio prije nego što sam saznao za njega. Ali eto, kad sam saznao za njega, onda i kad sam vidio da snima duže nego ja, onda sam eto ipak odlučio snimati na drugom kanalu. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode i hvala svima što ste podržavali ovaj kanal. Eto, vidimo se u sljedećoj epizodi i na sljedećem kanalu. Bog!